Kericuhan terus menyebar di pusat kota Los Angeles, Amerika Serikat setelah pengunjuk rasa menolak program gerebek deportasi imigran milik pemerintahan Trump. Jam malam kini diberlakukan di pusat kota. Polisi anti huru-hara kini berpatroli di jalanan pusat kota menghalau demonstran hingga menahan beberapa orang yang dianggap memprovokasi. Presiden Trump telah mengerahkan lebih dari 4.000 anggota Garda Nasional dan 700 personel marinir meski di tengah penolakan gubernur dan wali kota yang menilai keberadaan pasukan hanya akan memicu kerusuhan semakin meluas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan akan tetap menerjunkan pasukan keamanan dan tetap berada di Los Angeles sampai potensi bahaya berakhir. Trump juga tidak khawatir tentang hal-hal yang tidak terkendali dengan militer di lapangan. Can only go right by having the military. It de-escalates. I mean, that was the only way. These people are agitators. They're troublemakers. If there's even a chance of no peace, we stay there until there's peace. And a lot of people are being arrested. The rioters, or whatever you want to call them, they better know. A lot of people are being arrested. They're going to be in jail for a long time. 4 atlet sepak bola wanita asal Belanda resmi jadi warga negara Indonesia. Simak informasinya usai jeda.